ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ke District Legal Services Authority harangkat ke Jingkthang bat ke Office jong Superintendent of Police jong ke South West Khasi Hills District lambat ke Office jong District Medical and Health Officer hagas ngi balang jong ke arpu hunyo tri Gubernur Risau arazar arpu wei kala penlong ye ke Jingpen Shai bat ke Jingpen Sngoto halor ke Jingkta jong Drok ya ke bala penlong hayo mau kerwan kum shibenta nagapan India Awareness and Outreach Program ke badai ke benta jong ke Azadi ka Amrit Mahotsav. Hagani ka Jingpen Sngoto halor ka Jing Shirkei jong Drok la ajing kren de ka panel lawyer jong ka District Legal Service Authority ka kong Hahshah ka clinical psychologist ka kong Alsi Dalin Linkoy u second officer in charge jong ka Maukarwat Police Station uba SJ Kharbi bat kiwei Apa sudah saya lah. Kau baca. Mana you? Kau nak Islam. Pasal nak itu ipi. Pasal apa? Nyamdan bisa. Nama kambat sama kau dawa tu apa? Pasal. Kun. Jakun. Yang tip hadukat ni pilong. Ngapa hek pertanyaan pi kun kat ni. Tambah balai bila dia langop kini kiji di ba Allah ngatrai bun nak belanja pila yo semua bah ya tak drugs ti kini ki drugs ki don punjat ndai ba tak away drugs ndai ki don punjat bahkan rei kabani yo ibah ni hama kerwat kadai kakia semua but ngatrai ya kan dikatia la pendekam zaman la barong bacaman katriuye don bet kiba di ya kini ya kan dikatia tindre kidan kijing ya fair kidan kita kijai jinggi penbuat kiba lakhang persya da ka sarkar mo la bandi patpa la bat di lagi la bat shalan patpa kita tindre kidan pat kita legalize drugs di kegantian drugs kamut kadai ka unu ujat jingdi lani dawai no ubala batta ya ka jabing jung beriu ba haka bakadu ula batta ya ka ka pajung beriu banila bani iba sisin hibo beriu udi yakini kijacing di perbuat kamut ba hadir kandon bet kacing ta ngadu ka jabing ba hadu ka pajung beriu kini kita drugs kiran bunjat mo ti ngan saong iti sibet ya kita drugs ti shwa bar po sa kata nga shwa bar keren katukan ni ki kantin ki bayat te babat kan kantin drugs ti kung bangalaong ki drugs ki kita ki badon ya utau psycho property la psycho active substance ki ong kan drugs but ya kata kamut ba ni apa psycho kamut kadai ta ya ka jabim jung upre bat kiba penthi ya ka bor jung ka jabim ti namar ba ki de kijing penthi ya ka bor jung ka jabim kin penlong ya ki de khot me jung upre ba kin terekam katum ka jing tha jung ka jabim jung upre kadai ka kadang kata ka bagi ong central nervous system kadai ka ba lapan ya ki de khot me jung upre kumno bangi krem kumno ngi thangan kumlo ngi samthia kumlo ngi kwa ban le kemen kumlo ngi ngosi bat shibun ki eki kata kare ka jinglong jong ka jabing ladang ngi thangan amdei ba ka shupun ru ka ko jingi de ka jabing ka bapalat ye kerja dawai ban ye thu ba ngil thangan de ka kata daw ka jabing hi kare ka ba kong sandu na ka met jong ubriu ban idot kam ban sumthu ba kumlo bangin sumar ya ka tila ong ba kira kibri kiba jushu pendangkam youth kamot shu pendangkam ya kakia lane ya drugs but dan kibri ki om lele nga shu pendangkam tingkat ingin sabatai kumno kakta lada shu pendangkam tingkat kumno ka jingkta lada kide kibri kiba la pendangkam man kapot tinang ta kadang kekertin kabangi om abuse part kadai kaba ngi urot no
yurat no mo tiada ubri ula abuse ya kia kamut ba yurat kamut le jubor mo pendam kam jubor but hadir ni kelalong kita tiba ubri ula ban kelalong ta ubalong dependent kamut tiba laksha hakajing sensyar jong satu kakiat lagi di drugs babang imnam la ban i issue ni la habet ban syak penyat hakajing long jong utul hani ha drugs lagi hakakiat but kadang ko kawin kantin kabangi ong kata withdrawal pat kathau ya kajing long hakaba lada ubri ubala jupan melin bandi ya kanja drugs lani ya kakiat lada kisdam ban i kadang kajing yale persyak jong kamet hakaba kapan pau ya kijing long ba kidon ya kijing stop la bandai ba kanyo la bandai ba kim la banmut la bandai ba kha kising kisro nata ki king bayong la ki ring la ni ki kalon makum takata kata kade ka withdrawal yo kat ki bayu snow ya kane ka jing sawa snow bhatep ba chisien ba phila penangkam chisien kade ka jing penla ya phi ba penangkam arsin Parlada pila penangkam arsin kan penla syusyu ba penangkam laisin ba tenda pila penangkam laisin kan sitom hadu kata-kata ba kiar nak tu kajing melin tidak nak kata-kata don kamban usia didon kinong de yakini ki drugs katkum kajing tip jongi baki song haki jingsong jongki jingbam nyala don iwe I nong pang iba ya thu ba ngayo ha senduk glukon di Udah ujung bam bantai ya kamet jongi. Tenre haka jing bam tip juki kinang mod badai glukon di. Don kibasong hakini ki jing sop jong unu mit polo. Tingi don kamban tip ya kini kenang ba hikai ya ki kun ba ndai bantai jing bam kulmai. Kadon kam ka parental guidance ya ki kun jongi lani ka jing yalam juki mi pa bantai di ki jing bam ki papan melen ya ki. Ndai bang isu ai bisa ya ki kintir la ka jong. Lidon kamban hikaya ki kumnu bantir nakanu kedukan day bantir kiai ki drugs la repatai kini ki drugs kumbarom kidai kita ki om substances le kino ki jat dawai ki ba pulong yo breu ba punkalai jimut ki pakhat ya ka jabek ya ka jilong jong breu behavior yo jilong jong breu ba ulang ubama hadu kata ba onda la punkala ba breu tip breu su ni itu yang diberi beritan ya kia onda la kerni ya kia onda la dibun ya kia kim tup su hai gidon berkeran kia tulun khamta melai new drugs uba direct by ukta ya kesebe ukta baik ya kesebe direct ukta ya kesebe kemana kan Shipor siapa way drugs kiai drugs ya patai baru na kalian bil komikoi Dibarkan dengan jus kejo persiban ban sim Singapura yang pergi pada dengan kuat perkara direct ya kata ini kita juga kuat perkara kembali dalam bak kai nomor kau new drugs ulah penjat ya kibrel babon ulah penjat ya belum yang usam jom babon ulah penjat ya riba saya beriwi berawai jadi nanti kadau banyak kalian jadi berdebat bersnai ai kanun hari jom dia flashna tak boleh kau yang ke NDPS bahawa jom nak NDPS nak compare kini special betul nak compare dengan kita betul BWT betul yang IPC CRPC kini kias film kiba punya ada ya kiba kijat kam ngatu matem cakap yang hap harta ka section jom katu balik section jom ka IPCR nara punya bro tap dengan katu balik section kiba dari jom ka IPCR nara la kumpaka bat jubor eno tap dengan section jom ka IPCR kata kalau general ya berfat kijat jimle Hynrei lada pidi drugs kira drugs mawe ke jaga bat pidi hamno ke jaga bat pidi drugs
kata terpilih kata section kata ak lani kanun ka ai kami long ka NDPSR but hakrik ak don bunba section yo pen ngat yo breu kakum ka jine yo breu ini national jobs kidai kum kunja kita ki koka ki kopi plus ba ki tunga ki bami ya ko ka mariam bami ya ko kundau ni Ramo kimi ini nak tahu film natural jobs. Ia bak series district jobs harba yakini ki jobs bami nak bawa Mariam la perkala yaki bak pelompat kulisinite. Temu film series itu. Kalau kini kiba snahi, right? Kini kiba sna, nak kini bak perkala pat syakwi pat dijudi. Nanti kita synthetic jobs bak dekira jobs harba la snahi ko laboratory. Jom kaneka liga jomi. But we wait in you. Brashnahi for laboratory. Then Bunba in the Jack Drops. Bunba Jack Drops. Rana Galis, company, and the Puli Galis, there is a Bunba and the Jack Drops to identify. That how to lead expert league drops to the money. That one could thank the key. The one that told the target thing, from the Mahi Bantimau, take up to the Jack Drops. Iba manifuri buat iba ngira ya ha abli gijat kamu nak pilih kalau kami pina PFT atau PMO drops kalau kita small quantity buat kita commercial quantity small quantity kalau kita kamu kajing dong drops quantity kalau tangki ya takut berapa lah boleh quantity di bawah make arts. The small quantity mutam dia, mutam dia jobs. Ukunja, lamun kaptu, si kilo, Hynrei kita ngi vitamin lamun tang si gram, ani wujud job lamun tang 1 gram, hakta berpon. Katum gaji kita ajin tu jobs yang beliau. Katum kata berpon lapiaru kita, hak small quantity, but large quantity. Tetum ke example mana IP ni, kalau katum mana example, kumle vitamin kalau orang IP ni. Small quantity datang ada, small quantities. Tiap bulan yang small quantities macam ni, mut kira sini stay, kita datang tu ada kuah yang agram, mut agram Shipor, kita datang atau kumut baik di gaji pasaja jangan hendak, jangan lihat. Nado 100 gram seneng, ada yang kata kalah quantity, atau commercial quantity. Jadi kata commercial quantity kau kelala mandi, 100 gram seneng. Dah berjual 100 gram seneng kemudian pi kejing saja kelahir. Jadi, nasai kita semua sekarang kejimut kemudian small quantity atau commercial quantity. Yang subatai pi kata ni, kum vitamin itu 1 gram, small quantity ada 100 gram, 100 gram seneng. Ada ke commercial quantity. Nanti orang buprenorphine, tam gram ada 8 gram, dari small quantity, dari 8 gram seneng, dari large quantity, dari commercial quantity. Nanti aku mengenal ini juga kamu ini kelihatan kata ini juga kamu Hynrei hari ini jelas ini juga kamu juga banyak protein, uganja 10 kilo, 8 kilo, udah kata small quantity, 8 kilo seneng lawan kata commercial quantity. Jadi saja katum quantity lagi, katum quantity dia jadi saja harga lah. InsyaAllah lah tolak apa dia mereka NDPS. Nanti Shipor gini kan mungkin kan gini orang kau ngasuara ni kan topik tanpa pencontoh yang ni quantity bakria bandon mengajukan. Ternyata ada tanula manisupi lah kira small quantity, lah ni kira commercial quantity, kira akan macam ni, kemudian ada mereka nonton saja. Lah kalau kerja di Shipor, pinlah siapa saja.